Hu pfala vhaswa vha khou ḓidzhenisa kha zwa vhudzekani vha tshe vhaṱuku. Ngudo nga mutakalo wa vhaswa ndi ya ndeme u thivhela malwadze a ḓaho nga vhudzekani. Muhasho wa zwa mutakalo wo ta tshomedzo dza u funza vhaswa nga mutakalo dzikiḽiniki na zwibadela. Fhedzi u pfala vha tshi shushwa nga u kolelwa nga vhaongi. Probably some of the reasons they fall pregnant is us in health. Are we having a good attitude to them when they come to our facilities? When they tell me, here, Dr. Jomo, I am 16 years old. I am having a boyfriend. I don't want to fall pregnant. Help me. What attitude do we give them? Do we assist them? Because if we don't, they will turn around and go away. When they fall pregnant next year, they will not come to our facilities and help me, I want to terminate this pregnancy. They'll go to the back streets abortions progresses again. So here is to say there is teenage pregnancy out there in the country. How much of that is caused by some of the things that you can eliminate? Vhaswa vhone vho ṱahisa vhupfiwa havho. Musi ri khou ya kiḽiniki dzine musi ri tshi swika hangei ṱhamusi ndi HIV ne vha ḓo swika vha ri ndi hala mararu ndi mararu ani vha ḓo wana vhathu vha tshi sea vha tshi hoyu ṅwana u na HIV hoyu ṅwana hayi u khou ṱoḓa zwithu zwa u bva nḓilani u funesa zwithu zwino u khou ṱoḓa u preventa. Mina loko ni ya tliliniki ni kha ni lava service ya vavasati mina va fika va ni khoma kahle va tlhela va ni encourage ku ri loko u endla so u nge kumi HIV u nge kumi ti-STI and u nge kumi n'wana na ha ri ntsongo. Muhasho u khou fhaṱa tshomedzo dzine dza tou livhana fhedzi na u thusa vhaswa kha zwiimiswa zwoṱhe zwa mutakalo mona na vhupo uhu.